Padre, pabunyagak man to'y anak ko. Anyat ipanagan mo kinkwana. Tigre, Padre. Nay, Domeng. Saan mabalin ti Tigre? Tanagan tinarungsot nga ayop na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti Tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. May saaman nurat, nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na, ngem nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na, bida, kontrabida, ken observer. Di yung arod diwaya na denggen, ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabalin namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat iti sabali manen na parang iti pannakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Isagot mi kada kayo ti istorya na paulwaan. Darambutan ken tibeklat. Dito'y drama tayo. Domi, mabali namin. Maditi, bakit ka? Isungarot amaturog ka. Tagtangkan mo't ngamin ti unong. Uredag urigor mo, di ka latag taltal na. At dangarot mo't kamkamata ka deadline. Day tangamin. No apay akong di surat ka payla iti nobela. Di mo mat ngarod linepas aging gat ending sa mo impatulod. Kumano di da impabla akadagos. Anya nga'y, makamatan kan iti isyo. Kasanaw. Agtalaklaw na kanyak di editor. Naman nalata nga up-to-date ti email ko. Ala, oray kat nakatumarkan iti agas mo. Maturog kan. Katsika. Agipak ni akpa iti kusina Itong biyatong. Na, jak ugali ti tantantan at trabaho. Jak ipapabigat ti mabalin ko nga aramidan ita. Tasabalin tuman ti trabaho no bigateng. Uray talang, adi maramidan na ita. Kunak nga rodan, I will not live for tomorrow. What can I do today? English, nak pa yan. Ala ka din. Aging kakamatan, tag-istorya ka man may sakbaya makaturog ta. Yeah. Uray, istorya pugpugot no isa. Ano, kas ka na kita kwentong barbero. Alaman laangan. San asyak ti agistorya ka dagita? Sika ti agistorya. Anya? Una, anya tamok ngay kadagita istorya pugpugot kas kada kwentong barbero. Alang arudan. Agistorya kan, tagdangdang ngagak. Anya ti kahit mong istorya. May kadi istorya. May pan kada sunggaw kan pag-ong. Uno, ti may papanitimula apin niya. No apay nga adaw ti matana. Ibaga mo na niyang istorya ti kahit mo. Tayo ti istorya. Lagam na makiinunan sa mata ni turog. Ang sanabale. Basta denggem to istorya. Hindi ka noon na apanaway. Ada may sa tao adi na ammo
no kasano ti panakay tao na. Kat mas daaw, ta naiduma ka na iti gagangay a tao. Ta maawatan na ti uni nagti ayaw. Makasarita na ida akas la tao. Muna, may sukat saan agagangay a tao. No apayakas ta, awan na puutan na adadakkel na. Awan mo't na puutan na anang padakkel kan kuwana. Akas kumaantina, uno oray may sala kumatao, akabalay na. Basta tiyan muna, kat may san na lumugar, iti nasulinak abariyaw. Iling anya nga ili na dya itayan. Ay, awan manan. Tinurugan na ko, ito'y kain inistoryak. Ay, kamatik malain. Among Gus, sa dino ti papananta ita arabi Mapantagan no, prambutan. Anya ngay nga ayop ti ano penta, kat gayam tan samat aminan nga atap nga ayop iti kamakiran. Uray kayim ta amin idan, tatdamot dagiti ayop ana iranta nga ano pen, ken parche na si daen. Sa bagay. May ibusay njay tapa akarnit alingaw. Iso mapantaman na ganaw pain. Nay, lakay, sa di naman ti papanan yan kan rambutan. Impakagay mamut kan kuanan, day takagay akas lapayak ti panikay. Ain ka maganop, bakit? Hindi kaila maumuma. Isus, sana makauma ti karne dagiti atap nga ayop. Tunkan, makasalaw ko iti mangilaban iti kalintigandang agbyag, kat lumaban da kayaw. Ha? Damot armas mi nga ganop. Uray pay. Ay sana bale. Adda akmat. Siyak ti para sa kan para kamat. Ni amo Gus ti para tiro. Nasiglat amang anop ni among Gus. Anya nga rin ti ano po nyo ita? Ay, anya ti ano pantangay among Gus. Baklat. Ah, Nakabutbutang amo. Amang ano alununan na. ay sus gusting. Kanyat nakapampanunutan iti baklat nga ano pa? Napanunot ko lang muta, exotic food ako nada ti karnit baklat. Kanimbag dayay tawan swine na. Anya? Day tamo ti kapuna kat. Ngagagagat kami kan rambutan ama panaganaw. Saan tayo nagumatang iti karnit baboy? Tadamanin sakit nga gwarwaras. Uray manok dita may laklako kadag iti litsunan kas kada pagprituan. Saan ka nakasigurado? Makaita diti sakit na kita may laklako anak kaman mantika. Hindi mo ko na. Taado ti tao gumatgatang ka dagita. Imbagkan ka ata makapan ka aganaw. Amo, may parit samat ti aganop kadagiti ano panta. Kas iti baklat ako nayo. Tagtsagari rambutan na yan. Si kamot gusteng. Di uray anyat ibagbaga ni rambutan. Tawan mo't tao makaamo nga isukat makasawa kas tao. Itarayan dan no madiskubre da makasawa kas la tao. Pagarupundan to adi katatawan ditan. Muna ya. Mabutang lakit ti dagiti tao kanya. Ala. Agsagana tanta mapantan rambutan. Nay, agan anat kayo Sayang tawan ni Duming akadwayo ko Ay, awan pari ko. Tadamot ni rambutan nakadwak. Alahon. Alain kay nga rudang. Di mo't lamay, ibusti bagbagayaw. Wen, paswerte man nga ron bakit. Kismampay. Nagadungambom, ingkay kit din.
No kasta, darambutan laang kantatang tinaganop, nanang. Wen. Saan ka no mata makasurot ni Dumay? Wan nanang, pinanawak ki Jibalay. Ado kanot ikamakam na amonoskrito na iti magasin a pagsursuratan na. Kan adan sapay drama script ka no. Lakot iso ah. Agtalagak mit kadikin ni rambutan nga ora iso lang ti kadwa ni tatang mo. Wan nasiglat ni rambutan. Kang runaan ti amin. Makasao kat maawatan ti bagbagana. Wan nga raw, Kat maawatan tayo amin kunam. naidumduma at talaga ni rambutan. Gapo iti dayta, maawatan mo ni tatang mo ti uni dagiti amin nga ayaw. Nagsaya at ingkantada ang nagparang kadakwada, iti naganop da iti bantay santa disgrasya. Ay, un nga rod. Numangag siguro ti sabali, makigtot na. Saan na balay ta? Datayo laang mo ti makamo, makasaon ni rambutan kas tao. Pudno ana isang sangayan ti pan nakabalinda tatang ken rambutan. Tamaawatan da amin nga uni dagiti nabiyag. Nang runa kadagiti adday ti kabakiran. Un nga rod. Nala, sapay la kuma, tadama ano pandamanan. Adda kayo man gayaman nga agamong. Awan, napatag ng kantada. Aganob kami kumamanan iti mabali na pagbiag. Sige. Amoy mata no anya dagiti mabalin nyo nga ano pen ken saan. Awan, napatag ng kantada, wan padikot. Agingga, iti surutin nyo dagiti pagalagadan iti panaganot dito'y kabakiran. Mapalubusan kayo. Agyaman kami, napatag ng kantada. Ngam aganad kayo, nang runa kadagiti narungsot nga ayo. Ay, wan, agyaman kami, iti palagipyaw. Nang runa kadagiti ulag. Kas kuma iti kobra. Beklat, kas kada karasaan. Ay, napatag ng kantada. Laglagi po nyo. Uray anyat ar-aramiden nyo kadagita na biyag. Uray kunayo anapaamo yo. Ulag dan tulata. Oray, agpapanbaglat, napatag ng kantada. Wan gustilo. Laglagi pa. Ulag lata ti beklat. Kanderumbang agtalag ka kenkwana. Ay, wan matkit diya. Agtaltalag kantulaangan kenkwana. Pinulipulan kan inalunon na kagaya man. Agyaman kami iti palagipyaw, napatag ng kantada. Alang arudan, aganok kayon tapno di kay maamitan itisip nga. Ay, wan, napatag ng kantada. Good luck and be safe always. Among, aganop ta at talaga iti baklat. Wayne, agsapol tayo ti baklat. Nungay, alingo ti makita ta among. Bayampay lang talingo. Ang mga nuad damat sakit dan, akas kadag iti baboy ije patad. Kat nungay abuyo ti makita ta. Bayamlat ta, basit ti karnina. Kurang matla pagraranudan. Baklat at talaga ti birukan ta nga no ba? Wayne, Nungay buaya ti masabat ta among. baklat nga raw. Nungay buaya, anya ti aramiden ta. Abugan ta Ibaon ta maturog. Nungay mabisen, Abugan talata. ang mga nuda ta ti maabog dito'y kabakiran among. Nene, apay akas tati ko ng rambutan. Kabutan ko ti buaya. Sang kaalun-unak ano asit ga. Sapay, dagitay sa buaya tay saan anakigayim kada kayo. Kagura na dagiti tao, takakumpitensya da kanaw. Kapag padadadadakkel tingiwat ta. Ay, apo aya. Ay,
Ay, uwan. Talaga anarigat akasarita dagiti buhaya. Ay, stop! Ah, And listen, among! Adda na ang dod! ay, isa na lang dud. Nalangsi. Ay, gayam! Yak maguston ti kasta nga angon! Ala, magnatalat ta. Agpadayat ta pa ikot. Salbag. Anya jay. Nabadagak ka, nagalis. Tinabadagam tinalang si among! Nakakuluni ko na baklat! Anya. Uwan nagpeso. Maukas ang ti panagkulini ko na rambutan. Among! Kasaum ni baklat! Sorry ka, tanabadagam ngamin! Iso ang nakariingan! Ang mga nupulipulan na ta, sana talon on! Baklat. Agagayim tayo san ka day. Ay, agsipot ka rambutan. Irwar kon isako. Kat isako sakbay ang maukas na tikulini ko na. Paspasan niya ron, among! Para katam na bagbagim laikostin. Ensa ako nakiten. Sanak awitan. Edin tatamambalin mat nga guyasak. Kat agkukuyong tayo at alaw dito. Nagangdod nga asom. Anya nang dod! Di ka man baklat! Kat no si katimaka sa ultilang sina! Iso nga insako da ka! Ay, mistik sa ngagpaiso. Di pa nang isa ako ta kinibiglat rambutan. Anya? Mamati ka kayat nati makikuyog ka data? Una niya. Ang mga lalilaw lang. Mabalin sa nga erwar mo dita sa ako among. Kakaasikan ang mga awit. Uray, tadi namat amo amapartin to. Inton may isang patay dyan nagbugsutan. Unsa, ako reka ta. Itisok. Dayta. Erward akong dito sa ako. Gagayim tayo mat. Sana. Ay, unmat, baklat. Ang mga numang lukloko ka lang. Ang mga numabisin ka kat pamudpud na kami lagayam. Sana ka mabisin. Di yung ka di makita. Nabsog ti buksit ko. Ti pa ilang narunaw. Tay inalunon ko aburiyas ti alingaw. Nay, adag tataol. Ang mga ni rambutan day jayan. Adada sigurong kang tatangyaw. Adda nga ta na ano panda. Kung nagtumot nga isudan ti dumtang. O may karusa. Nay, ima-ima mo't ni tatangyaw. Ayan nga iti inano panda. Agwid-widawid pa ni tatangyaw. Kan oray ni rambutan. Awan mo't na ipasaka iti bukot na. Ay, dakabot gayam dito, Hirosa. Ni Domeng. Napan ni Doming di barangay hall, tatang. Nikat ay nagsayatay. Nung napanijay ta ni. Napan kami mo't naganup kan rambutan. Awan mo tinaano pa niyo? Ada. Ngamimbati mi iji away. Apay nga imbati yo. Ije ka diti pang partyan niyo? Anya aya tinaano pa niyo, tatang? Ala, sungbatan yung amin ti saludsod ni Rusan Ay, imbati mi nga ro iji away. Ngumsublian may. Pulpugan niyo ka di ije away, tatang? Wen, iso nga grupat kayon. Tama pan tayo iji away. Agitugot kayo mo tanitin na po. Itamangal daw tayo ijayan. Kasla sigurado launay Aday jayan dagiti nalabsan mi iti dalan. Akakadwa tayo wino ka baranggayan. Inawis mi idan ang makipagpulutan. Talaga? Ado ti karni tinaano pa niyo no kasta? Medyo. Ala,
Hingkay mangirubuatan iti pinggan kanda dumapaya ka sa pulan tayo amangan. Mapantayo iji away. Kunamilan no da na ano pa nyo pinartikan dinotoyo dito'y away. Natnatang matgayam ti si data nyo. Presko anat natang kan. Sa bagay, presko mo't dito'y away. Awan mga ba, kiti kinaprisko rito'y. Alagaw kayong tamangal daw tayon. Ay, ayan ni rambutan. Tatang, rambutan. Alam mo unang tibot natin dyan. Anya! Ayawanan na! Ayawanan! Jekin na siya niyo abaglat! Awan mo't gayam ka asin Ay, na! sana mabalin. Ay, sana mabalin ngalon. Ay, Unang dyan na. biklat ni rambutan. Inta isbalan. Ay, hintay ispalan ni rambutan! Gusto ti ko nating kantada. Ay, uliglat na tibiklat. Katirumba nga pagtalkaan. Awanin, inalununan ti beklat yun ni rambutan. Awanin aso yun ni rambutan. Awanin, Duming, Ah. Dom, Ha? agring ka. Mabat-batibat kan sa. Nakariing akaon. Ay, nyamot na niya tagtagainap ka. Duming, Nagtakas. Inalunon kampay ini ti beklat ni rambutan. anya? Ditan papagayam tinaggibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Luvimin Aquino Sr. Direksyon, Roger Ramirez. Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo ti Pambansang Radio ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.